بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Mahuli hisung na to in pangadjian hatungod sin mga sambahayang sunnat amuin piangindayaw sin syara in sambahayangon siya jamaah nakanato na limabay in sambahayang al-Eidain, sambahayang haylaya puasa iwan sin haylaya adha. Arumini insyaallah subhanahu wa ta'ala umakita niyo dua sunnah mangabutan da sin waktu amuin sunnat jamaahun siya iban sin bangsa muslimin. In kawaun na to harumini pagtawaun salatu tarawih, salatu at tarawih. Muna unin hatisin sambahayang tarawih. Yung pagkatulong niya magtarawih, unin hatisin tarawih. In tarawih jama' plural word. In mufrad singular niya tarwiha, tarwiha. In singular niya tarwiha, in jama' niya tarawih, tarawih. In hatisin tarwiha hambuok paghali-hali. Tarwiha hambuok paghali-hali. Nawang mo siya maanahan tarawih atin niya sambahayang paghali-hali. Sambahayang paghali-hali. May ta siya tiyawag sambahayang paghali-hali. Lianna an-nas yatarawwahun aqiba kulli 4 raka'at. Ang kan siya tiyawag sambahayang tarawih, bayang hali-hali. Sababin manu siya yatarawwahun, maghali-hali sila. Dahil doon puasin 4 rakaat. Dahil sinamin hinang na tuha Ramadan. Puasin 4 rakaat, maghali-hali. Na hindi ka toon waktu. Sabab sinamuin us matugiban kumaon lang kusun na inamun sambayang. Bangit to paamun in pagtarawih. Sumambayang kita 2 rakaat sumalam, hitindog na isang pag-ubos na ito timindog, humali-hali. In kaunan sin mga sahaba, hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sinamu in puas na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag sila magsambayang tarawih,
Was nila sumambayang 4 rakaat, yatufuna bil baiti 7. Magtawaf sila, magkuliling ha Kaaba, makapito. Pag-uus nila ito magkuliling makapito, ang panay sa timindog, sumambayang na isa 4 rakaat, pag-uus maghali-hali na isa bingkaywanan, kumuliling na isa makapito. Kada siya tiyawag salatul tarawih. Na hindi ka ito. Was naman sin imam, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, ito na isa, Allahu Akbar. Bi'amad ito dagbus, langkus, insambahayang wayrun kautan si paghali-hali. Nang kanda, swayta paamun inhinang. Insambahayang tarawih, suwayratud siya kautan, tiap-tiap puas 4 rakaat, suway ko makahali-hali misan na kumanhang karay, supaya matagin sa bahayang mo salatul tarawih. Sawa bang kori makahali-hali na ito, misan na kuman si pikir-jikir, sumalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tan tutudi matag tarawih inhinang. Na in pagsambayang tarawih, sunnatin magjamaah. Sunnatin magjamaah. Sumagawa tayo maunday, bisan isa-isa mo habay. Long tabihan, na-late kaw, natarasaw, wala kaw nakasambayang, siyang bayang mo isa-isa min tarawih. Manjari. Naam, sumambayang ko 4 rakaat, pag-uusad tumali-hali kaw, hitindog mo na isang. Manjari. Sa adapunin sunnah, naam, magad kaw sumambahayang jamaah. Magsambayang ka mo tarawih, amuyad tu illavi afdal. Naam. Ipagsambayang tarawih, suwayra siya 2 rakaat, tiap-tiap rakaat, tiap-tiap 2 rakaat sumalam. Sa wabimbada si Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna. Insambahayang dum, suway 2 rakaat. 2 rakaat sumalam. Timindog 2 rakaat sumalam. Bang sa upama aun manusia, nag-ijtihad, nagtali, sambil, in unul, sina mo in ijtihad niya, long niya, sumambahayang ako tarawih, asupaya masapat, 4 rakaat, salam minsan. Bang aun nagtarawih, hinang niya 4 rakaat, salam minsan, unin hukuman sin tarawih niya, law sin mga ulama, walau salla 4 bitaslimatin wahida, lam tasih, wala siya nasah, di siya matag salatul tarawih. Mayta, matarrang imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul layl, mathna, suway 2. Nah, bang niya liyang kusuk 4 rakaat hambuk salam, diyadto mabista. Nah, unin dalil sin salatul tarawih. Nah, الدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ومسلم، لأن كان أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hisiu sabda sin Rasulullah, enti mindug sindum ha Ramadan. Laung sin mga ulama maksud tarawih. Timindug siya nagtarawih ha Ramadan. Imanan pamarat siya niya patuhan. Wahtisaban iwan hangad hulad niya. Hakarayawan hirihil kanya sin Tuhan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ampunun kanya sin Allah Ta'ala pardusahan niya nakauna. Ampunun kanya sin Allah Ta'ala pardusahan niya nakauna sa in syaritata an yakuna lillah. Suwayin kaaunan sin pagsambayang na tarawih lillahi ta'ala. Bukon paningud-singud, bukon riya, bukon sum'a pagparungog-dungog, ipagpahamot singan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataud hadith at tungod sin pagsalatut tarawih.
Hasaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam niya din yung pagtarawih. In panagnaan sin pagtarawih. In Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan magsambayan siya tarawih hatungaan sindum isa-isa niyara. Isa-isa niyara naam sumambahay. Pagsakali na Usman siya si mambahayang tarawih isa-isa niyara. Pagdum amuin simuno hati ko kita na siya si kaywan ng mga sahaba. Miyakad na yung kaywan ng timaog. Paghikaturum, si mambahayang na isabi ng Rasul, magtataod na in, jamaah. Paghikaupat, wala na ghimwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil doon na nagtaka din mga sahaba ko ay naghimwa. Sambiling kaywanan. Hakaywanan riwayat kima na bato-bato. Tiluunin lawang bahay sin Rasulullah. Tiluun biyanas atin niya. Panghimati, arakala kalupahan. Tiluun, yun nagtatakad sa wala gimwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. May tad. Sabab, hangkan wala gimwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahmat niya pa ummat niya, di siya mabaya mafardu in pagtarawih. Umat niya. Arakala bang siya himwa, timaudin jamaah, sambil mahinang numaugin sa rasintuhan mafardo din pagtarawih, ikabugat, ikapikal ha umat niya, kanda wala siya himwa. Naam, ang kanda nasabot na haditha sahih al-Bukhari wa Muslim din kan Aisha. Kisahan kita sin Aisha radiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla fil masjid dhata layla. Ang bukdum si mambayang sa masjid Madinah. Fasalla bi salatihi nas. Sakali aun miyagad jimama'a kanatay kuran niya. Thumma salla min al-qabila. Pagdum hikarwa fakathuran nas. Imawd min manusya. Thumma ijtama'u fil laylati ath-thaniya. Sambil nagtipon na sila paghikaturum na. Paghikaupat dum lam yakhruj ilayhim Rasulullah. Wala na himwain Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pag mahinaat, iyan na sila sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aytu alladhi sana'tum. Kita ko lang nin hinang yukabi. Amin nagjaga kamo. Nagtagad kamo kako, kita ako yadto. Falam yamna'ni min al-khuruji ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum. Wayroon lang niya ujurku. Naam. Wayroon lang niya ujurku. Habay. Amura kuman lang sin Rasulullah. Hangkan ako wala himwa madtukan yun. Mabura ako lang niya mafardo kan yung salatut tarawih. Ikapikal ha umat ko. Kanda tulong niya wala na akong himwa. Na, nabihatuin, amuin kaaunan sin pagtarawih hazaman sin Rasul sallallahu alayhi wasallam. Sakali hazaman sin Umar ibn al-Khattab. Jama'a yung pagsambahayan. Hamuk doon. Gimwa in Umar ibn al-Khattab pa masjid. Paghunaw niya pa masjid, nagsasambahayang mga Muslimin na Auza' kakandi-kandi. Inya to nagtatarawih na dito. Inyo nagtatarawih na hindi. Inyarihan si Pak. Hati na na. Napulak ka natin na mo yung pagtarawih nila. Na pagkita sin Umar radiyallahu an, bihatin hal, namikilan sin Umar radiyallahu an, iban pag-iyan niya, inni ara law jama'tu haula'i ala qari. Labihati ko marayolong sin Umar. Banglaw na inamoy mga nagsasambayan niya mo in nabulakay nilong nga puron ko katan, butangan ko hambuk imam. Nasambil hinang ito sin Umar radiyallahu an, pagkonsum naam kiyawaan niya imam, impya pag imam niya hi Ubay ibn Ka'ab. Hi Ubay ibn Ka'ab hapalani. Hi Ubay ibn Ka'ab ya pag imam siya sin Umar radiyallahu an, ang papyuni magtatarawih katan, ya paghambuk niya katan pagsambahyang jamaah in imam nila hi Ubay ibn Ka'ab. Paghambuk doon, pagbuwa niya pa masjid. Paghundaw niya pa masjid. Nag-iimam ni Ubay ibn Ka'ab. Sartayaon na nadya jamaah na katan, natatarik-tarik na katan,
ulin akisin Umar radhiyallahu an, qala ni'matil bid'atu hadhihi, ni'matil bid'ah hadhihi, wayli min katlong niya bid'ah na hinangko ini. Allahu Akbar. Wayli min kat bid'ah na hinangko ini. Unin pagyanong bid'ah na dito, hati niya mo in, wayroon siya, kaunahan sin hinangyad to. Siya yung nakauna. Napiyod sin niya yung baran niya. Pagka siya yung nakauna himinang sin, hinang karayawan niya, wala siya kaunahan sin kaywanan. Piyod sin niya long niya ni'matil bid'ah hadhi, wayli min kat bid'ah long niya in parakala ini. Nahangkanda, bukuning kataan sinamun hinang bago mag-us-us ko magtuilang mo bid'ah ini, inna bid'ah li manjari, haramin niya un, takad ka ala mahlik, agak-agak na, ayaw ko maus, naam, talian na marayaw, bang nag-atap, bibansing kabayaan sin agama Islam, fabiha wa ni'mat. Adapun bang siya simulang, naam, namo yan tidisulak taysa. Adapun, para kala bago magtuy ka imian, umus-us, humukom, naam, inyad to, bukum bihad di kakahinang sinamuin muslimin. Pilain rakaat sin tarawih. Pilain rakaat sin tarawih. Muna-muna wayroon hadith dayng Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin na may taud sin sambayang tarawih niya ini. Way. Amuin tiyo kila, tiyo badtud. Law nin tarawih, suway bihain nin taud sin rakaat way. Now, mabaya kau sumambahayang hangputag isa man dyan. Mabaya kau sumambahayang kauhaan rakaat man dyan. Mabaya kau hinaun mo katluan rakaat man dyan. Imparakala sin pagtarawih, ukab. Ukab, inlawang sinamon taud sin rakaat bang kau mabaya. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, salatul layli mathna mathna. In sambayang dum, mathna mathna dua-dua. Fa in khashita as-subh fa'awtir biwahida. Bang kau mahanggaw abutan na kau subo-subo, witiri misandak man hambok rakaat. Ada pun pag sambayang dum ukab, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narakalong nila. Aulong niya pagkarungukan ko. Mag-iyaning sambahayang tarawih suway tudhang putag isa rakaat. Sablong niya aun hadithin Aisha radhiyallahu anha, amun namayta ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rak'ah fi Ramadan aw fi ghairi Ramadan. Wayroon law sin Sayyidah Aisha nakapaliyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayang dum haramadan naka atawakan habukon Ramadan daing hangputag isa rakaat. Isin nagkabtangan bihadto Aisha radhiyallahu anha. Wailulong niya nakakanapin Rasul daing hangputag isa rakaat. Naam. Sambiling kay manan nang kakayunggong hadith ya o ditod mabay ang putak isa tudlong niya. Nah, unin jawab tahad to. Lausin mga ulama, in pagyanon si Sayyida Aisha radhiyallahu anha, wala nakaganapin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hang putag isa rakaat haramadani man habukul Ramadan, ingkabtangan niya yadti maksud sambahayang witr. In sambahayang witr. Atinin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapag-witr 2, nakapag-witr 5, sa wala siya nakaganap na ihang putag isa. Amod ti maksud sin Sayyida Aisha radhiyallahu anha. Bukulin maksud niya muin wayroon nakaganapin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtarawih way. Law sing kayo ng mga ulama maksud lang niya sing kabtanan si Sayyida Aisha wayroon nakaganapin Rasulullah in siya nanuy-suy sadya mamuning kaingatan niya. Banguning kita niya. Adapun mataod in wala niya rin sab kita. In siya nanuy-suy sadya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayroon nakapagtarawih nakapaliw rin hangputag isa hamoy kita niya. Na adapun aun
mga parakala atau akan sambahyang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya kisakupi iban wala niya kita. Nah, ang kanda yung mga sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in na magsambahyang sila kauhaan rakaat sambil imyan Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik na'am min as-salaf as-salih ulil agsin Imam Malik law niya adraktu yabutan ko palaw ni mga manusia Madinah yusalluna 36 yabutan ko palaw ni mga tao Madinah magsambahayang sila law niya katluan tag-unom rakaat. Ilang taon? Katluan tag-unom rakaat. Hati niya in katluan tag-unom rakaat agad na rin dito in witr. Agad na rin dito in witr. Na Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala nanuoy suwi damik kanin akin niya yabutan ko palaw min tao Makkah magsambahayang sila sambahayang tarawih yusalluna bi-20 kauhaan rakaat law sin Imam Shafi'i radhiyallahu an nasabot ha kitab sin Imam Malik Muwatta law sin Imam Malik kana an-nasu fi zamani Umar يقومون في رمضان ب23 ركعة إن كأونا لو سن إمام مالك سن mga صحابة هزمن سن عمر magsambahayang sila tarawih kauha an tagtu rakaat kauha an tarawih into witr in kauha an tarawih into witr. Naam nahang kanda ayaw na kau maamuin lang tabihan masusah atau akan hanggaw niya nun ko sway sadyang kutagisa wayroon da sa niya gamman pagpataod ko sinamal ibadat hinangakauhan magkubang mukakausan hinangon mukatluan wayroon da sa niya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Nah amoy tinhatungod sin salatu at-tarawih. Wayroon pen isya pila minit pa? Ha? Na. San pilen bang? 7:12. Oy. Lumatun kita niyo pasalatul kusuf wal khusuf. Amun hikarwa ini. Salatul kusuf wal khusuf. In salatul kusuf lahu suha sambahayang lahu bangkaf suha. Salatul khusuf bangka sambahayang lahu bulan. Sambahayang lahu bulan. Hati niya sambahayang lahu suha adlaw iwan sambahayang lahu bulan sindu. Amuyan in hati sin salatu al-kusufi wal khusuf. Naam. In sambahayang salatul khusuf iwan salatul kusuf sunnat in magjama'a kita ni. In hukuman niya sunnat iwan sunnat day sabin sambahayang unta jama'a. Sunnat day sabin sambahayang unta jama'a. In ini sambahayang aun sabab niya. Di sini man dyan sambahayangon mo hawayron sabab. In sabab niya pabila maglahu. Ngari man dyan sa pagsambahayang kau kusuf wal khusuf wayron lahu. Makita sadya kau kailo. Dua ungas magsulaway bihan. Magkusufi man khusuf na kau magsambahayang. Di kundanan. Subay na di sambahayang kusuf lahu. Amoy matantod bulan. Bukon ko makita ungas bihan lang mo. Magkusuf kita niyo ayaw. Kasing kayo na maglalangog din doon. Na kita nagsulabay dua ungas bihan na magsambayang nalong niya kusupi man sino kusuf. Nari, naam, parukan niyo maraya. In pagsambayang kusuf, siyara siya fi sanati thaniya, tahun hikarwa, dahil hakapaghijra. Ampay na mo in sambahayang lahu bulan, kaya nasambahayang siya fi sanatil khamisa, hikaamuin 5 tahun na rin hakapaghijra. Hati niya nakaunain salatul kusuf suha
lahu suka siya nasambahayang siya sin tahun hikarwa rin kapag hijrah ada kunin lahu bulan tahun hikalima na rin kapag hijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, in pagsambahayang lahu atau akan impaglahu in iniham buhok na inha mga tada sing kudrat iradat sin Tuhan Rabbul Alamin. In inihi pagpukaw ka to ipagjadyo sin pangatayanta. Banda ka to tanyo ini. Biada kauhiyan, ya kauhipon ya kamu nagmamasi at pagtawad kamu pa Allah Ta'ala. In Allah Subhanahu wa Ta'ala barkaus. Aing tanda niya kakausan sin Tuhan lahulin suka. May kan kikitaan niya Subhanallah. Di magbihan. Naam damit kaning bulan. Di maglahuin asal-asal niya sa kakausan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Himati uling pangatayan na to, pabalikon kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari pa kita niyo amuin, lan niya puntun sin Tuhan Rabbul Alamin, in dunya man sin luon niya. Nayaw kita magpaham, amin long niya, bang maglahu, sari bang mga room, aun sana may pakatulong niya, banglong niya maglahu, aunlong niya nakakan. Kaununlong niya sinnakain bulan. Nabukong niya tribunal. At awalong singkaywanan aun mga miyatay rato. At awaon hipag-anak gakandilan. At awabiyain ibihad to. Ang kandeng kaywanan subhanallah. Bang maglahu-lahu bulan. Unin paghinangon si pakato. Aun magtakumbo. Takumbo ang bihan. Asupaya long niya mahuin naka. Inamoy nunod tayo naka yan. Dragon. Batlong niya mahuin dragon. Di ilong niya tunon in bulan. Nakukun niya tumunal. Kayo ba na ni siya mamayigo ha mga lusong. Magpaligo ha mga lusong. Iday bang may tabayag to? May tad to. Ba't di ilaw na? Mga buros ni pakitaon sa bulong nin bata, gumuha iila. Nabukon yan tumunal. Ayaw na kung magkahakan sinamin mapalipalihan yan. Iyarim banda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, may taon lahu, sukay ban simbulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawapat manin anak niya Ibrahim, nahiluha kag halong sin hula Makkah, iban hula Madinah, long niya nalahu long nin suka, sabab long niya miyatain anak sin Nabi amunin Ibrahim alaihi salam. Kaya tarang kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Tumtuman yung sabda sin Rasulullah, in bulan iban sin suka, tanda sin kawasa sin Tuhan Rabbul Alamin. Induayan di maglahu sabab sinamuin aun mapatay tao barkanan at tawakan tao gakandilan iban wayrun day sabab mo in parsugpatan niya aun hipagbata gakandilan way sumakawain ini hipang himati kato tanyo yada kaubetan sin Allah Ta'ala biing kau patuhan pagtaubat ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hari palan niya pun sin Tuhan amis hanin sukayaon kikita mo masawa kakausan na sin Tuhan lahuun niwan simbulan biing kau. Nah, naunin ba itakato sin Rasulullah? Bang kita makita lahu, magtakumbo, atau magpaligo kita mga alusong ataw akan magtibak magkatan, unin hipahinang. Qala fa idha ra'aytum dhalik, bang nyo kita imparakala yadto, fasallu sambahayang kamu. Allahu Akbar. Aun to'y sambahayang makatanyo rin siya Allah Ta'ala. Maguno pa, wad'u pangayo kamuruha. Bukul kau magkasin mga almalait magtibak, kaya kau sinsiyasay tanarakala, kunda na nin pangdaig bahay mo. Ang kayo ba nanindakinis nin paghinangon. Kuma, subhanallah. Naam, sabab sinwayron na lawain panghindu matan. Halaw man sinamo yung paghula na to. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا sambahayang kamu, wad'u pangayo kamu patuhan, hatta yankashifa ma bikum, sambil siya mo inlong tawihan, maigin lahu yan to. Ambil maig, inlahu. Nah, baka kimbahan, maray magtibak pa masi ha? Magtibak pa masi. Nah.
Biya din yung pagsambahayang kusuf. In sambahayang kusuf, jagahin yung marayaw, nakamidda siya nila yung kakaibanan. In sambahayang kusuf, bang adlaw, suka, hipos. Hipos. Bukod ka magpatanong, hipos. Tamam? Isang bahayang mo, hipos. Adapon bang lahu bulan, isang bahayang mo matanong. Patiha ko ito, magbasa. Okay na ito? Why? Inhantang sinsang bahayang lahu, 2 rakaat na. Ila rakaat maulana? 2 rakaat na. Magsambahayang na pag-uusang papaghutba. Bukong biyasin Jumaat, maghutba na ang pamagsambahayang. Magsambahayang na ang pamaghutba. Impagsambahayang sin salatul kusuf. 2 rakaat, sumagawa, tiap-tiap rakaat, 2 in ruku, iban 2 in tinug niya. Halom sinhang karakaat balikan ko. Makarwa tinidog. Iban makarwa rumuku. Halom sin 2 rakaat, pila ruku katan? Pila? Bangin hang karakaat 2 in ruku niya, bang 2 rakaat pila na? 4. Biya din hantang niya. Mas video kita. Ba't nila ka kita? Iya. Bang magsambahayang na, bukod ka magkamat, ayaw ko magkamat. Ianom mo na yung mga jama'a mo. As-salatu jami'ah. Sunnata salati al-kusuf atawa khusuf rak'ataini rahimakumullah. Nabang mo sinuhon, nakalakublaan ko, mama ito yung arawan niya ito, makadahit. Nalang mo, tinug na kang magsambayang kita niyo. Sunnat salatul kusuf, 2 rakaat lillahi ta'ala. Sumambayang na yung imam. Doon na yung mga mamum kata. Impanagnan, Allahu Akbar. Pagdua na ko, iftitah. Wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifan. Sambil pahinapusan. Pag-uusyan to, ang pakaw magta'awudh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil maubos, waladdallin. Amin. Nung si Majama. Ang-uusyan to, ang pakaw mamasa surah. In labi afdal, wang kumakad to na sunnah. In panag na ang tinug, panag na ang rakaat, imbasahun mo surah, surah 1, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Maunin lugay sin suratul Baqarah. Suratul Baqarah. 2 juzu, iban labi-labi. Pag-uwas mo yan to, mamassasin suratul Baqarah. Naam. Bang muli mamemorize, basta nadya kaw surah, amuin, biyasin haba sin suratul Baqarah. Pag-uwas mo ito mamassa, ang pakaurumo ko. Allahu Akbar. Naam. Hapag ruku mo, palukayong mo yung pagruku. Maunin lukay sin ruku mo. Biya sin lukay amuin mamas sa kaudwang gatus ayat. Kumpas ko tumukbong, amuin biya makaro tumukbong. Naam. Napag-uwas mo yan to. Biya ito yung lukay. Ang panakaw timindog. Allahu Akbar. Ayaw ko imin sami Allahu liman hamidah. Pila tindogin ang mukrakaat? 2. Panagnan tindog bihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayoko maistong makaro magbasang karakaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Amin. Lang si mga jamaah. Pag-usat mamasa na isab ka usura. Uno na yung basa mo usura. Panag na ang tindog mo yung basa mo usura. In sumunod mamasa ka suratu Ali Imran. Surah Ali Imran. Bang muli na mahapaling surah Ali Imran, lagkaw amoy mga surah. Biyasin habasin surah Ali Imran. Napag-uuso magbasa sin surah Ali Imran, nanatat na yung sikimuwihan, ang pakawrumuko, Allahu Akbar. Dahil doon ka harukong, tumasbi ka rin doon, palugayon mo, biyasin lugay, magmamasakaw ayat hanggatos kay man ayat. Miya ba, dahil harwang gatos, panggatos, kay man. Napag-uwas yun, bihat to na yung lugay, mampakawimen, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Pila tindog na, pila ruku' na, dua ruku', dua tindog, panag ng rakaat pa. Allahu Akbar, ang pakaw sumujud. In lugay mo sumujud, biada sin lugay mo haruku'. Atin niya biada ko namas sa 200 ayat. In lugay. Allahu Akbar, sambayang malukay. Allahu Akbar, namikyan. In sujud mo hikarwa, biada kaulugay sinamuin namas sa ayat hanggatos kay man ayat. O sampa ka timindog, Allahu Akbar, rakaat pi kapila na. Ikarwa rakaat na, karwa rakaat na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Amin.Ag-uusyan to. Ang panaysab ko mamas sa surah. Ulin labi marayaw basahon. Rakaat hikarwa na, tindog hikatu na. In labi marayaw hamo in tindog hikatu, mamassa na kaw suratun nisa. Allahu Akbar. Pag-uwas mo mamassa si suratun nisa, ang panakaw rumuko, Allahu Akbar. Dahil doon haruko, palugaya. Tasbikaw, palugay. Biya sin lugay sin mamassakaw hanggatus ayat. Miyaba na kimuna. Ang pakawim yan, Allahu Akbar. Ayaw na ako min sami Allahu liman hamida. Way pa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. In jama'a mo, mukun na tuhudin namin midpid. Sambilin liog. Maglambi-lambi na yan sinamun laon. Ono na yung sabay basahon mo? Labi afdal basahon mo? Suratul Ma'idah. Ini dua juz labi. Kulang maglabi makabasa ko ini. Masukang ang po juzo. May palo kayo nin pagsambayan sa hinggay namuin mukias nin hula ang mga kuan maig mapuklasin namuin lahoy ako. Andaw malukay. Napag-uus mo yan ang pakoto mo nga. Sami Allahu liman hamidah. Panawala ka na. Allahu Akbar. Ruku, sujud mo panagnaan. Amoy hikato sujud mo na. Tumasbi ka urain doon. Lukay mo biasin. Mamassakaw hanggatus ayat. Allahu Akbar liming. Allahu Akbar sumujud na isam. Mamassakaw hinapusan. Naam. Pahabaon min pagtasbih mo rin doon. Biya ko sinamas sa kayman ayat. Dahil Quran. Yahat din na mo inuay niya. Nampakaw sumalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pila rakaat katan, mga jamaah? Pila rakaat? 2 rakaat. In sambahayang ta. 2 rakaat. In sambahayang. Halom sin 2 rakaat. Aun upat ruku'. Aun upat
tindog. Aun upat qiyam, aun upat amuin ruku'ta. Naam. Pilain taon sin sujud. Normal din sujud. Naam, upat din sujud niya. Naam. Napagawas siyaon. Ang pakaulong tabihan, in imaman pa siya, timindog, pataas si mimbar magkhutbah. Naam. Inyad to, amo ito yung labi afdal na sabot ko. Amo ito yung labi afdal. Bang muakaronin sunnatun. Kanda rin doon hambuk masa, aun lahu. Ison-ison kami mga jamaah. Naam na lang kung magsambahin kita nyo lahu. Biyad dinin biya mga kabayaan nyo. Makadtod ha tariqah sunnah. Nagsilawak yung kataan. Buhiyon na ito yung sunnah. Sunnah kita nyo kataan. Nalang ko insyaallah ta'ala sa pahukutan yung panindog nyo. Insyaallah lang nihangan si pagbusin sunnah. Nagsambahayang na kami roon. Pagdungog sin suratul Baqarah, hakitungan pa yung kayawanan nag-jack night na paunahan. Yung kayawanan ni maagpang na pamanga mo yung tandawan si masjid. Naam sambil kami naubos alhamdulillah. Mapi mo yung nakat, amo yung timitindog da. Yung kataan yaon na nagdaraya, naghahali-hali na yung kayawanan. Naam, napagbalik. Amo in aun na isablaho. Nalong ko kumpas niyo. Aun na isablaho. Magsambahayang kita niyo. Amo rin akikako, fake news lang na bukong bunal. Mayta, limo ka. Sinamoy lukay. Na, nasa way ron limingkat, in ma-apply mo misan dakuman, makaminsan, marahi maulana, umarin, nakagad ka, sinwak tiyad to. O ikaw nakagad? Na, ang kau nakagad, maka-jack night na ka. Bihain, napag-uusam pa yung imam, timindog, sumakat patas si mimbar. Mag-khutbah, biya na sin khutbah jumaat, makarwa, limingkod haot, timindog na isang. Kataan sin rukun sin khutbah, dahil hapamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbasa sin ayat, iban na sin kataan, kakunahan dad. Na magbulan siyang inamuin long tabihan, imam dahin doon, patumtuman niya, mga manusya, sin kahalan, pagtawbat patuhan Rabbul Alamin, magbalik pa mo syara sin Tuhan, ayaw manghalipulo haamuin, syara biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita karidaan sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, illa bi afdal humundong siya ring hapag khutbah apabila amuin papuas na amuin lahu yato. Naam, napag-uwas niya mag-khutbah, duahan niya, naam hatas si mimbar, napag-uwas ampa sila maghukas, naam amunatuin kahimut-mutan sin sambahayang salat al-kusuf, iwan sin sambahayang salat al-khusuf. Pang na? أشهد أن لا إله
أشهد أن لا أشهد حي على Bang aong pangasubo na to kabinlawang pagpangasubo insyaallah ta'ala. Ang aon soal niyo. Okay man niya, so pamarik na kita makatahan. Tiningkod na dyan kita. Manjari ra insyaallah. Bang muri mo kakausan, siyang ka limingkod na. Basta mo paghadjit na rito at jamutan man lang. Bayang lang. Na may lumingkod, di ka katahan. Manjari ra. Manugay, kaya mga 2 jam. Manjari ra insyaallah. Tiningkod na dyan kami. Basta rin dyan ko lumig. Ayaw sadya ka umig. Na, mayroon na pangaso ang mga salatul tarawih. Ang bayang tarawih. Mayroon na pangasura doon, hakwan. Mayroon na. Nabang mayroon na pangasurahan na to.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم ارزقنا علما عند الحاجة إليه يا رب العالمين. أسعفنا بالعلم عند الحاجة إليه يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.